پێنجی قامشلۆ شەشێ دووبەی بولتەنە کوردی لێبەر باش. چەتەین داعشی عێریشی رێبەندەکە یەپەگە لە گوندەوەری حەسەکێ دەکە و لە عەمودەیە گرتنا 20 جوانان جهێلە ئاسایشەڤە و هێزن بڕکەن فورات بەرڤە ڕەقەیەڤە پێشوا دەچێت. ئالدار خەلیل دەبێژە ئارمانجەمە نەسەرخەبوونە ڕۆژاوایە ئارمانجەمەک و سینۆر لە ڕۆژهەڵاتی ناڤین رابن و دژبەریە سووری گیلیان ئێرانێ لە بادی مستورا دەکەن. لە ژە ئەڵمانیا 140 تۆن چەک گەیشتن پێشمەرگەیان و شەنگال جارەکەدن دەبە سەدەمە ناکۆکیان دەناوبەرە پەدەکە و پەکەکەوە. لە گوندێ عەمرۆ لە ڕۆژاوای حەسەکێ داعش ترۆمبیلەکە ماینکری رێبەندەکە یەپەگە ئارمانج دکە لە ڕۆژاوای گوندەواری حەسەکێ ڕێخستنا داعشێ بە ترۆمبیلەکە ماینکری ئیریشی رێبەندەکە یەکینەین پاراستنا گەل یەپەگە دکە و لە گوری ژێدەرین مەیدانی دە ئەنجامە vê teqînêda du leşgerên yepege jiyana xwe ji dest dane herwiha sê leşgerê din jî birîndar bûne. Li gorî agahiyê nûçegîhanê Orient News şervanên yepege yepeje li nêzî gundê Emro tirimbêleke çeteyên rûxandin. Gundê Emro li seriya gundê Elkîbar ê bajarokê şeddediyê 40 kîlometr başûrî Hesekê dikeve. Herwiha şeva din şervanên mezreya Şwêş ku 11 kîlometran başûrî Rojavayê Til Temirê ji çeteyên Daişê rêzgar kirin. Qadağekirina çûne û hatinên li Hesekê berdewam û ev dibe cihê nerazîbûna gelek ji xelkên bajêr. Li Hesekê û ji beriya hefteyekê ve asayişan biryar da ku çûne û hatin û tevgera millet li kolanan ji demjimêr heştê êvarê ta 6 sibehê dê qedexe bibe û çi kes ku biryara asayişan pêk neyne ew ê rastî girtinê were û li gorî hîn çalakvanan ku ev biryar ne cihê razîbûnê ye li ba gelek ji welatiyên bajêr bi taybet xwedanên dikanan û xwaringehan ji ber karê wê tê rewestandin û zirar dide karê awbûriya welatiyan. Ji hêla xwe ve asayişên Hesekê dibêjin ku ev biryar ji bo parastina welatiyan hatiye danîn. Li gundewarê serêkaniyê û di encama operasyoneke leşgerî ya ku yepege destpêkirî li ser dirêjahiya heft rojan ve ku karî bû riya navdewletî ya di navbera Heleb û Til Temirê de bi dest bixe. Wisa jî riya alîkariyan li ser Daişê tê birîn. Agahiyên bêtir li ba Ekrem Saleh em temaşa bikin. Şer û pevçûnên giran li eniya serêkaniyê û Til Temirê li holê ne. Li serêkaniyê yekîniyên parastina gel yepege pêşketinên giring pêk anîn ku berê xwe da herêma Aliya û garî bû rizgar bike bi piştewaniya firokên koalisyona navnetewî yên godengên wan ji azmanê başûrê serêkaniyê nedihata birîn. Her wiha plana yepege ew e goberê xwe bide çiyayê Abdilezîzê yê godibe bargehek sereke ji Daişê re û ta aniha 200 kesên sivîl di destê Daişê de dîl girtîne di encama êrîşa dawiya Daişê ji Til Temirê re. Şer û pevçûn dijwarin li nêzîkî navenda giştiya çeteyên Daişê ya ku dide şixulandin û êrişê xwe li ser kantona Cezîrê dike. Ji ber vê dema dawiyê da êrişê xwe li ser Til Temer serêkaniyê Hesekê pir zêde kirin, pir dijwar kirin. Ji ber wê yekê jî bersivek eşk ji aliyekî nê parastina gel ve hat dest pê kirin. Bi tensîq bi tayarê tehalifê re him di jor de we guhîn niha dibînin tayare lê dixe him jî yekîneyên parastina gel pêş de diçin. Daeş dixwaze bi hemî alavan pêşketina yepega rawestîne û pêşkeve bi endamên xwekuj û otomobîlên xweteqîn lê yepege karî bû ku du otomobîlan birûxîne berî got bigihêje wan. Saet 11 û 20 deqeyê şevê عربا کت حرکت دوی اراضیه هاند هات مناس کرگ عربا که ماینکری بری گو بگیور ما بسفین گلی دا عربه تقیه پشتی گو عربه تقیه پرچه هاتن وان خانیا کتن لوی دوره هین سر تقینه چتاج یریش کرن د پشرا گهان وی ساتری لوی در که وا خویناوان هی رختیوان لوی در که هی لوی جوان هاتن کشتن پشتی گویا پگه هرێما عالیە بن دەست کرد ئێدڕیاد ناوبەرا تلتەمر و حەلەبێ لەسەر داعشێ هاتە برین
و هەمی ئالیکاریên گۆژێرە دەهاتن ڕاوەستیان تەنێ دمینە چیایە عەبدولعەزیزێ بارگەهێک سەرەکە ژێرە گۆ ئالیکاری دوێریێرە ژێرەتێن وسا jî hêzên Daişê li Tiltemirê hin bihin têne dorpêçkirin. Em anha li eniya şer a pêşîne. Dengê firokên koalîsyona navnetewî ji vê herêmê nayê birîn. Wisa ji yekîniyên parastina gelê PG bi pêş ve diçe bi aliyê herêma Aliya ve Ego dibe bargehek sereke ji Daişê re. Ekrem Salih Orient News ji Cebha Serêkaniyê. لعامودی کامپانیا گرتنا خورتان بولش گریا نچار دناوا کولانین باجیر دا جهلا هزکا آرکا خپارستنا خسر دا بردوام و دا انجام دا کیمانی 20 خورت هاتنا گرتن. دهلا باجار عامودی هزن آرکا خپارستنا خسر به کامپانیا که گرتنا خورتان دناوا کولانین باجیر دا رابون بوش کشاندنا لشگرگریا نچار. هر وها و لگولین چگیهانی مل عامودی و دا انجام کامپانیا دا بهتری 20 خورت ج کولان و بازارن هاتن گرتن. او بسدما و کمپانیه کولانین باجر والا بونه و مترسی لجم نشتجیان چی بو که خورتین ماویجی بری وان بدن کوشبریه یانکو هاتن ناسکرین جی ناویوان اون سیوان عمر الشیخ محمود رشاد کیلو عیسی موسى مظلوم صوفی جمیل هیزن برکان الفرات پیش وادچن و هجمارا گنده نو لگندوار کوبان رزگار دکن و ریا پارێزگەها رقای لپیش وان کو دست داعش رزگار کرنه آگاهی بهتر در راپورا بیده لگندوار رقای هیزن برکان الفرات به پیش وادچن و هجمارا گنده نو رزگار دکن ده هر دو روژین داوی ده اودیا اپراسیونا هیزن برکان الفرات هجمار گندل آنیا روجهلاتی کوبانی و لسریا ناف دولتی یاد ناف برا حلب و حسکه ده جدست ریخصنا داعش پاقش کرن و گلکی به پیش دکوین و گهشتن گندنیه بسر پارێزگەها رقایوه دوه پفچونین تند ناف برا هیزن برکان الفرات به پیش دگریا فروکه ناف دولتی و ریخصنا داعش درودان و بچکین گران و سوک درکتن هولی و د انجام ده هیزن برکان الفرات گنده کچ قران و گرک لگوی کاوی گندی جدست داعش درخستن و کشتین داعش گهان حفتان و هجمارک دن بریندار کتن و برکان الفرات ج آلی خواه هن چکن داعش به دست خستن سربازین برکان الفرات ج اورینت نیوز را تکس کرن گو او د اپراسیونان ده هین بردوامن و نها گنده سفری روج هلات و سفری روج آوا ایدقه سالوکا و وشنگه رادیو سالوکا یا استراتیجی و فابریکای چمنتو یا ترکی و گرین لدردو راوی رزگار کرن و هجمارک جی چکین گران به دست خستن و 14 چکدارین داعش کشتن و ترمی 6 چکدارن کتن بین دست هیزن برکان الفرات ده پشتی گو هیزن برکان الفرات گندن سالوکا و سبع جعفر کنترول کرن ریا گندنی لسر یا ناف دولتی ین بسر پارێزگەها رقای ولی پیشیاوان گرتن دا گوان نافچیان به تمامی رزگار بکن هجای برخستنه گودوان اپراسیونان ده دشروان برکان الفرات شهید کتن سروک امریکا را گیهاند که ولاتین وی به روکیتن ایریش نکاریه سر بشار الاسد سال 2013 دا جبر که حکومت وی دست جبل خانه خوین چکن کوی بردا سروک امریکا باراک اوباما و داخویانیه که دا بو تلفزیون العربیه پشتی به داوی هاتنا جوینه لگل سرکردین ولاتین کندا و عربی بالکشان دا سرکریزا سوری و او به شرکی گلری نازخواهی بناف کرد و گوت جی که امریکا نکاری بوی شری راگره اوباما د داخوینی خدا دیار کریه جی که وی به آلیشکره جو ولاتین کندا و عربی را گوتیه که به داویه دا امریکا نکاره دناف پرسان دا کار بکه اگر نه برای ولاتین عربی به روژا 23 تباغ سال 2013 پشتی ایریش کرنا به چکن کیماوی لسر نافچه هوتا رجلات آشامه حکومت سوری و به انجام دانا و ایریشه که به هزاران کس کرا قربانی هاتا گوهر پترن امریکا جی بریار دا که او ده به روکیتن ایریش رژیم سوری بکه لی داویه جوه گفه خواه اندام کنسیا ریوبر یا تفگر جواکا دموکراتیک تفدم آلدار خلیل دهف پیوینه که دلگل مال پرک کردی بیاردکه که فلسفه وان جیانه و گوت که دم بوشار آن باشور کردستان بریار سرخابونه بده و دیر ریز لباجار وان بگره
دربارەی سەردانا سەرۆکی هەرێما کوردستانی مەسعود بارزانî bi Amerîka û çend welatên din ên Ewropî û giringbûna mijara serxebûna Kurdistanê Aldar Xelîl got ku dibîne ku kesên siyasî an karên siyasî bi başûrê Kurdistanê û têkiliyên serxebûnê wê karekî navxwayî ye û divê gelê başûrê Kurdistanê bi diyara xwe bide. Her biryarek jî bistîne. Dê em rêz li bigirin û Xelîl da diyarkirin ku dûr jî da zanîn ku ew daxwaza serxebûna Rojavayê Kurdistanê bike û wiha berdewam kir. Em pêngava wiha li Rojavayê Kurdistanê navêjin, belkî em dixwazin ku sînûr li rojhilata navîn bêrakirin. Rêbaz û xebata me cuda ye ji sîstema ku anha li rojhilata navîn heye. Derbarê gotûbêjên şîweriyê di navbera aliyên rêkberiya Sûrî û şandeya navdewletî yê bi taybet li wî welatî Stephen de Mistura ku li Cinêfê bi rêva diçin Aldar Xelîl amedebûna tev deme bo beşdarbûnê di her gavekê de ku çareseriya krîza Sûrî bi awayekî siyasî anî ziman. Aldar Xelîl jî ku niha civînekê di navbera tev deme û de Mistura da pêkatibû di civînê de navborî bi fermî ji tev demê bo beşdarbûna di Kongreya Cinêv sê da vexwand çêkir. Îtilafa dijberiya Sûrî ji nûnerê navdewletî Stephen de Mistura re got ku beşdarbûna Îran di hevpeyvînên Cinêv sê da dê krîza Sûrî kurtir bike. Endamê desteya siyasî ya Îtilafa dijberiya Sûrî Salah Derwêş re gihand ku wan bi nameya xwe da ji bo de Mistura nerazîbûna xwe li ser beşdarbûna Îranê di hevpeyvînên Cinêfê de nîşan dane. Salah Derwîş anî ziman ku wan ji de Mistura re gotiye ku gerek îtilaf neke wek partiyeke hatibe vexwandin ji ber ku 144 welatên cîhanê îtilaf wek nûnerê rewa yê gelê Sûrî bi nav dikin. Li aliyekî din Serokê Amerîkî Barack Obama re gihand ku çareserkirina krîza Sûrî ne nêzik e û wezîrê karê derveyê Almanya dibêje ku Almanya bêhterî milyarek euro pêşkêşî penaberên Sûrî kiriye. Agahiyên bêhtir di rapora bêdar em tamaşa bikin. Serokê Amerîka Barack Obama di daxuyaniyeke xwe de got ku karê leşkerî li Sûriyê krîza wê çareser nake û da zanîn ku Amerîka bi Tirkiye û dewletên Kendava Erebî re kar dike bo ku çareserkirinekê ji krîza Sûriyê re bibînin. Her wisa Obama û di hevdîtinekê de li gel Kenala Erebiyê da diyar kirin ku çekên kîmyawî li cem rejîma Esed nemane û anî ziman ku çareserkirina krîza Sûriyê ne nêzik e. Ji aliyê xwe ve nûnerê Rûsyayê li netewên Yekbûyî Fîçalî Çorking ragihand ku belkî rejîm û dijberiya Sûriyê li Moskow bicivin da ku çareserkirina krîza Sûriyê gotûbêj bikin. Her wisa Çorking da zanîn ku şandeyê navnetewî bo Sûriyê Stefan de Mistura li gel aliyên îtilafa Sûrî civiye da ku mijarên Kongreya Cinêv sê gotûbêj bikin û anî ziman ku belkî ev alî li Moskow vegerin. Di mijareke din de wezîrê karê derveyê Almanyayê Frank-Walter Steinmeier ragihand ku welatê wî bêtirî milyar euro pêşkêşî penaberên Sûriyeyên li Tirkiye û Urdunê kiriye û da zanîn ku hejmara koçberên Sûriyeyê li Almanya gihaye bêtirî 100,000 kesî. Her wisa Steinmeier di kongreyeke rojnamegerî de da diyarkirin ku Almanya bêtirî 600 ji zarokên Sûriyê yên ku di dibistanê Libnanî de têne xwendinkirin sponserî dike. Di hwarê meydanî de firokeyên rejîma Sûrî bi hejmarek bermîlên teqîner gundê Kefer Awêdiyê gundewarê Idlibê toparan kirin. Li gorî encamên dawî ku kîmanî 6 kes bûye qurbanî û texmîn heye ku hejmar bilind bibe ji ber kînbûna alavên tenderustiyê ku bû kesên berîndar. Derbarê rewşa meydanî li Sûrî li gundewarê Hemayê firokeyên rejîmê gundê El Iqma bombebaran kirin û li Şamê firokeyên rejîmê dibistaneke êrîş kirin û kîmanî 5 zarok bûn qubanî. Agahiyên bêhtir di rapora bêde. Li gundewarê Hemayê li navçeya Sehlilgab îro firokeyên rejîmê hejmarek bermîlên teqîner bi ser gundê El Emiqa ve berdan û di encamê de 6 sivîlan jiyana xweş dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Di heman demê de topbarana firokeyên rejîmê giha gundên Enkawî, Qlêdîn û Tencera û li wir jî hejmarek kesên sivîl jiyana xweş dest dan û gelek ziyanên madî li wan deveran çêbûn.
لی گندوار شامه لنافچه قلمون هینجیدرن ارتش الفتح دانا دیار کرن کو هیزن و ایریشک ملیشین حزب الله لسر باجاروک فلیطا برسفدان و لگوری همان جیدران کو دا انجام وان پفچونان دا هفت لشکر ملیشیا حزب الله هاتن کشتن هروسا هینجیدر میدانی را گیهاندن کو هیزن ارتش الفتح ایریشی بارگهن رژیم ین لروجاوای نافچه قلمون کرن و دا انجام دا ارتش الفتح گری سلاجات کنترول کرد لی روجهلاتی گندوار حمصه لباجار تدمر هینجالکبان اندان زانین کل در دورا آواهی اولهی جنایی پفچونن تند نافورا چتین رخصنا داشه و هزن رژیم دا قومین و دا انجام دا هجمار کشتی و بریندار جحرد و آلیان و کتن ده همان دمه دا هنجه دران دان دیار کرن که هزن رژیم سرای تدمر بموشکان تو باران کرن و دا انجام دا گلک زیان مادی لور چیبون روژا 12 و 13 وی مهه دو فروکین بارگرک یعنی ارتش آلمانی به گشتی 138 تن چک و جبل خانه لشگری گیهاندن هولره لگوری مالپرا ارتش آلمانیا فروکا 12 و 13 وی مهه جبار جار لیبزیگ یه روجلاتی آلمانیا دسپیکا فرویکایا دبل خانه آ بغدای و جورجی برای خبرن هولره لگوری ارتش آلمانیا کو فروکایا دانزی گولانه دا چک و جبل خانه هبون پیشکشی پیشمرگیان کرن. پارتین باکوری کردستان لسیاست بغدای لهبر هولیر نرازینه و دبیجن کو بلا باشوری کردستان ایدی بیا خوابکه. پشتی کو بغدا پراین پترولا کردستان کیم شاندن دیسا پیوندی نوبرا هر دو آلیان آلوز بونه. پارتی آزادی کردستان پاک و پارتی ماف و آزادی حق پار کو د پارتین باکورن لسیاست بغدای لهمبری باشوری کردستان نرازی بونه و دبیجن بلا ایدی هریما کردستان پشتا خواب بغدای و گری نده و بیا خوابکه او دبیجن که حتی باشوری کردستان سرخابون خوان رانگ هینه او ایریشن ده بدوم بکن چمکی اگر سرخابون هبه های تشت و برچاو ببه پیر چاردی گولانه فرماندار گشتی هیزن پیشمرگیان گل هپگه مراد قرار ایلان گوتی بو که پلانا هیزن باشوری کردستان جبو آزاد کرنا شنگال نینه گریلا دکاره و نافچه آزاد بکه لیجبر که آلوزی در نکفن او بنکاوه ناویجن ده برسفدانیا و داخویانی دا قرار ایلان دا سرک ارکان هیزن پیشمرگیان کردستان جمال محمد ایرو شانزی گولانه جمال پرین کردی را گوت که ام ماتمات مانه کو دما کو کسایت کی وک قرا اعلان دوی درباره دا داخویانیان دده جبر کو اگر تو کس نرازی به پیوستی و قرا اعلان بزانه به کوج عالی جیگرافی و جیه شنگال کورتره و د دما کدایا کو گرنتری د دما مدهیا کو پیشمرگه بچ ناف شنگاله و او آزاد بکه پشتراجی وی بچ د قومینه جمال محمد یار کرجی کو شنگال کتیه جیه کی گلکی هستیار و هر چهار دورن و گندان این عربان و پیگانا سرکه یا داعش لوا نافچهی هیا پشترا حتی تلح فرین نای آزاد کرن و نابه پشتراس کرن به هیز اولکاری عراقی دا و مترسی لشنگاله بردوان به سروک ارکان پیشمرگیان تکس کرجی که او بریاره لسر آزاد کرنا شنگاله ددن پلانا آزاد کرنا شنگاله هیا لی ام پلانا خواج کسی را نابیجن جبار محمد تکس دکیجی که آزاد کرنا شنگاله جارکدن حسانه لی پیوستی ماینان لی شنگاله به پلان نشگری دا مایه. هیلین جمیل کچا 14 سالیه یکو خوناوی ببه ماموسته لی جبو پرسگری کن جواکی کاره بویاغچیا پیلاوان لباجار سلیمانیت که. او کچا 14 سالیه بسه دما فقیرتیا مالباتاوی و دینداری آوان جبر پرسگریگه که جواکی بویا بویاغچی و هیویاوی اوا گو ببه ماموسته لی زحمتی و آلوزین جیانه خوناوی گوهری بو کارکی زحمت گو پیلاوین خلکی بویاغ بکه. هیلین جمیل گو تمنوی 14 سالیه بری نوروز ایسال ماراویل کسکی 16 سالی هاته کرن لی برانبری وی ماره $4000 ورگرت لی بری گو هستناوی وی کسی جنه کدن لخومار کر. لو ما مالباتا وی ناخوازن هیلین بدن وی کسی مالباتا زلام جی داخوازا پرین خوش مالباتا هیلین دکن مالباتا هیلین جی دخوازن دریا کاری بویاغ چیه وان پران وگرینن اف هیا مامه که مالباتا هیلین چونه باجار سلیمانیه اول میوان خانه که دمینن
bavên wan nexweş e û diya wan benîş difroşe. Ji pêvî hêlîn çazarokê wan jî hene. Hêlîn Cemîl ragihand, got bo vegera deynê wê pirsgirêka civakî min dest bi karê boyaxçiyê kiriye. Hêviya min bû, got ez bime mamoste, lê belê zehmetiya jiyanê ez kirim boyaxçî. Malbata hêlîn ji bajarê Hewlêrê çûne Slêmaniyê û li mêvanxaneyeke kevin rojê 20,000 dînarî beramberî mana xwe li wir didin. Endama Parlamentoya Kurdistanê Şükriya Şêxanî ragihand, got çîroka hêlîn pir nexweş e. Ew hejarin û bi ser de jî ji ber pirsgirêkeke civakî ew deyndar $4,000 in. Her wiha Şükriya got, bi tizogan, qanûn û wijdan dibe got keçeke 14 salî nirxê pirsgirêkeke civakî bide û karê boyaxçiyê bike ji ber godeynê malbata xwe bide. Wê endama parlamentoyê eşkere kir got lîkolîna wan li ser vê pirsê dest pê kiriye û got em dê li gel wezîrê karûbarê civakî li ser pirsa hêlîn bicivin. Deshelata vî wezîrî heye got çareyekê bo pirsa hêlîn bibîne. Ji ber got beşek ji vê çareyê di hestê wî wezîrî de ye. Şükriya Şêxanî amaje bûyekê dike. Tiştekî sêyêr e got Kurdistanê keçeke 14 salî karê boyaxkirina pêlavên xelkê bike. Serokê Komîta Mafên Mirova li Parlamentoya Kurdistanê Soran Umer ragihand, ev heyama mehekê ye. Ev malbat çûye Slêmaniyê û li mêvanxaneyekê dimînin û got dayîka wan benîş difroşe û ji pêvî hêlîn 4 zarokê din jî hene. Halê wan pir xirab e û ew hejarin. Soran Umer got heta niha wê malbatê $1,000 kom kirine û xêrxwazekî jî $500 daye wan û hêl dikin got pereyên xwe bigihînin $4,000 ji bo deynê xwe bidin û vegerin bajarê Hewlêrê. بولتن بەردەوامە لە پشتی ناوبەرێک. چالاکی و ئاهەنگên جەژنا زمانê کوردی بەردەوامن. Diriya hemî ala vin ra gihandinê de em bi we re ne. هەر نوچەیەک gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûnisîn Orient News Dirbêsiyê. Sîpanderkî ji bo Orient News Swêsra. Şerwan Mel İbrahim Orient News Hewlêr. Ciwanil Kurdî Orient News Amûdê. Muhyiddin İso Orient News Vienna. Ekrem Salih Orient News Helsinki. Ciwan İbeş Orient News Afrin. İmaj Kurd Orient News Qamşlo. Maxim Reisa Orient News Berlin. Welat Bekir Orient News ji meydana azadî li bajarê Kobanî. Bultena Kurdî di Orient News de یەک و بihîstiye Newek yêk û dîtiye. چەتەین داعش ێریشی رێبەندەکە یەپەگە لە گوندەوەری حەسەکێ دکە و عامودێ گرتنا 20 جوانان ji hêla asayîşan ve û hêzên Burkan Furat bervereqayê ve diçin. Aldar Xelîl dibêje armanca me neserxebûna Rojava ye. Armanca me ku sînor li rojhilata navîn rabin û dijberiya Sûrî giliyên Îranê li badî mistora dike. Ji Almanya 140 ton çek gihîştin pêşmergeyan û şengal careke din dibe sedema nekokiyan di navbera pedeke û pekeke be. دوباره سلاف ل باکوری کردستان ل آمده ج عالی کنگره جواک دموکراتیا کرد و او تفگر زمان و پرورده و جبون پیروزبایی جشن زمان کردی داخویانه که هفپار هات دانین داخویانی ل بر آواهی کنگره جواک دموکراتیک هات خواندن
و هاتا آماجه کرن که زخت و زور به سالانه لسر تکرنا زمان کردی کریه و وی زمانی جی تک ببه لی پولیتبویا پشتوانی جی سرنکتیه هف سروکا کردی دیرا فاطمه شیک آنی زمان که پیویست او هوارا جلادت علی بدرخان بگهجن همو دارن کردستانه و همشیاری خودیل دار کتنا زمان کردی جی بلند بکن. سازی زمان کردی لعفرینه و به هلکفتا ججنا زمان کردی مشک گرسی لدار خستن. مش به بشتربونا سروک دسته پرورده یه عفرینه عیتان شیخ عیسی سروک دسته و گوهستن ولید سلامه جیگر سروک دسته جنان فهیمه سلیمان و نونرین تفدمه یکتی استار و سازین مالبات شهیدن جی دنافبرده بسدان کسی جبر ناوند جناوند سازیه تا ناوند باجار عفرینه دست بمشه کرن. لحسکه و به بنای جشن زمان کردی دا بیجک جالی نویسکار ابراهیم خلیل لهولا جگرخوین هاتا پیشکش کرن. ده همان چالاکیه دا هین کسایت جهلا پارتیا پیشورو هاتن خلات کرن و شاگرتین زمان کردی باورنامه خو ورگرتن. نوچه گیهانه مهمان جزیری او مجار شوپاند و او راپور جمعه آمده. به هلکفتا روژا جیهانی زمان کردی لهولا جگرخوین و به وخوندن جی ریخستنا حسکه یا پارتیا دموکراتی پیشورو آ کرد لسوریه سمینرک جالی نویسکار و زمانزان ابراهیم خلیل و هات داین. ده سمینر ده لسر دیروکا الیف بیا زمان کردی هات آخافتن. دوی سمینر ده بحثا كمان كسايتيا لكن ايجو جبو زمان كردي خبتين لما جبو الف بيا زمان كردي اوك مير جلال بدرخان ماموستا عرب شمو ماموستا خليل خيالي مقداد بدرخان كسي جبو الف بي كار كرن دبر ما هن منا بلقين ديروكي اني دورا شش بلقين ديروكي قدوخ يعني كرنجو الف بيا كردي 8000 صلايه نجي صلاة سيقدوا دسبيكري لبريوي بقلكي بودمن دريج سياسة چاوساندن و قدخه کرنه ده در حق زمان کردی دهاتنه کرن. لیدما گوشورش لدار کت هنگو هرتن بنگهی بخوره آنی و درفتن فیر کرنا زمان کردی زیده بون. هر وها چالاکی انگریدای زمان جدمکه تادمکه لروج آوای کردستانه تیل لدار خستن. امبی ایرو بدها بصدا ناوندی ما نویسکارن ما روشنبیرن ما مرقدارن وجه زمانی ای کردی و مرقدار کلتوری کردی ایرو آهنگا پیدکن جشنا پیدکن و دیجینن اوا یکایا دبه تیوی واتی کملتی ما گلک زمانی کو حزدکی و جار لیبرگن پشتی هاتی بقدر خکرن دمنگنات جمنده. دوی چالاکیه ده باورنامه دسته زمان کردی لشاگردن درچوی هاتن بلاف کرن. هر وها هر دو نویسکارین کرد ماموستا صالح حیدو و ابراهیم خلیل و شیوکار عمار موسا جالی پارتیا پیشورو هاتن خلات کرن. خلات کرنا من روکا جیانی ده بارکی گرانه و بار هین جه گرانتر خلات کرنا دروجا پازده گلانه ده دروجا زمان کردی ده زور سپاس دستایا زمان کردی را یا پارتیا دموکراتا پیشبرو بوی خلات کرنا هانی بوی پیشکش کرنا سیمینار هانی یا مش خودی ده روج تیده هین و هین پیشکتنا زمان کردی برنگه کی زانستی و برنگه کی اکادمی لدرجه‌های ده سالان زمان کردی لسوریه بندست و قدخه بو و شر هبوناوی دهات کرن لتوی زورداری و ستمکاری رژیم بعث روشنبیر و زمانزان کرد لبرخودان و هبونا زمان خو پاراستن. همان جزیری اورینت نیوز حسکه. بله تماشاوان هجا نوچه که لازم کتا دست ما لگوری کانال NTV یا ترکی کود بیجه بالافرین ترکی بالافر که جنگی یا رژیم سوری لگوندوار جسر شغور یا بسر ادلب و رخاندیه اگر هرگولین زیاده دست ما بکوین جارا کدن اما وی نوچه دواره بکن. بله پارتیا پیشورو لباجدار گرکلگی آهنگک به بونای جشن زمان کردی لدارخست با آمادگون هجمانک جنویسکار و هلبستوان لباجدار گرکلگی لآهنگا جشن زمان کردی لدار کد. هر وها آهنگ به دست پی که دا به گوتنا پارتیا پیشورو و پیشودشو لسر دیروک چاند آن زمان کردی جهلا بدرخانیان و هات راوستاندن چونه و چاندا هلبستان واجی هات خواندن.
ده به بونه جشن زمان کردی سازی زمان و پرورده لاستاد شهید دانزی آدار فستیوالک لدرخست و تیدا بهتر جسد باورنامه هاتن بلاف کرن لسر شاگرتین درچی. ده فستیوال دا بشداری جهیل ریغبری خسریه دموکراتیوا هبو و ده داویه رو رسمین فستیوال به شاهیه که داوی بون. هر لگرکی لگی سازی زمان کردی یا به سر انجمن خواجه یا انا کسی لباجار گرکی لگی آهنگا جنجنا زمان کردی لدرخست. ده دسپیکا گوتنا ریوبری سازی زمان کردی ده هاتا خواندن و ده گوتنه دا لسر مجارا پیشکس کستنا زمان کردی به تایبت خوناغا پشتی شورش سوری که سازی زمان کردی رولک گرینگ ده فیرکرنا زمان کردی دا بلیزه. وقتی زانی که سازی زمان کردی کنگرای دامزراندن ده 5 یانزان ده 2013 ده هات لدرخستن و جوه دمه واجی هجمارا کمزن فیری زمان کردی کرنه. بله تماشاوان هجا جبو بابتا جشن زمان کردی و برفرح کرنا اوی آنها لگل می میوانه که می گران بوها کونه رش نویسکار جباجار قامشلو. برز کونه رش تبخیراتی وی بولتنه زمان کردی پشتی کو شورش کردی شورش سوری دست پیکریه گلک سازی و ناوند بونای وی زمانی چی بونه گلو ده تخمینه تدا زمان کردی نها دواره کی راستا چی دبه بله اجي سپاسیا ودکم و سپاسیا هاتنا روجا زمان کردی کم گود 22 گلانا 1932 ده ابروج روجا وشانا کوبارا حوالي جرخ مير جلادة بدر خان ده بري حشي سي طالع قوهاتية وشاندن امجي روشنبيرين كرد لروجا عوا بي روجي وف روجا زمان كردي ام دبينن نخاتم تشتيقا 5 سال شورشا سوري دستي كريه او قد قبونا بالتر زمان كردي هبو هم بهن غادبه وقلب جي هاتية راكرن انا ام بسربستي دوه بسربستي مكاريبو قام روجا زمان كردي بناب بكن روجا وشانا كوبارا حواري بازي قلانا سيهود دواده بله برز کونه رش لگوری شوپاندنه تا تجی نویسکارکی کردی و به تایبت زمان کردی وردگرینی و دنفسینی سازین که هاتن آواکرن لروجاوی کردستان لحریم کردی لسوری کاری بون که زمان کردی با آوای که راست جواکا کردی را شروع بکن بله کاری بون حتی تلیکی کاری بون دوی زمانی پیش ببین خاصن سازیه که چه بون و سازیه ریخستنان ای پیرکرنا زمان کردی گو هاتن دامسراندن یعنی از دکارم روشا کردین روش آوا وقت روشا اسطنبولی و پشتی مشروطیت از بر به هف بمشینم ده سال 1980 ده لما با سلطان عبدالحمید نچار و پیش به دستور حریت و عدالت و مساوات کرد اینجا روشنبیرین کرد لاسطنبولی دست بوشانا کوبار و روشنامه آکرن و کمالا خندقاران کرد بونزانن هات دامزراندن روشامنی روشاواجی عینی وی روشیجه بشتی قد خبونا بسر زمان شویه قلک سازی نابند هفریز هاتنی دامزراندن و پارتیین ریخستنین پارتیجی اوجی کمیته فیربونا زمان کردی چه لکن خلیان آواد کن تشتکی چاک از دبینم و بهیوی ما گولو بردوان بون هبه حیاء داویه و دبی درباره ده بمو قشق گوتنک میر جلادت بدرخان و گوتنک دکتور نوردین زازا از بینم زمان لما گو میر جلادت بدرخان دبیجه حچی ام کرد ما زمانکی دلال هیا و ام پید آخرن فرانیا مجبی زمانی بیده بچه زمانی نزانن بتنه دبیت امهینی خوندن نویساندنا زمانی خوندن دیرو هندونا خوندن نویساندنا زمانی مادر جبو هر ملتی ایدی نه وظیفه که شخصیه لی وظیفه که ملیه جی حچی بی وظیفه رانا بونه وظیفه خو عاملی پیک به نهانینه بکیری ملت خو نهاتنه جبو گمروف بکار با بکیری ملت کی بی دبیت خدمت زمانی وی ملتی بکر همجی بمون خوش گوتنا دكتور نور الدين زازا يجيبوه زمان از بيجم لما قول نور الدين زازا بري شيخ حطي صالي
مەمێ ئالان چاپ کرد پێشتوپەلێ پێشین بە وها دانی گەلی کوردان ئەگەر هون ناخوازن جهات تار و مار و وندا ببن دەری هەر تشتی بە زمانی خۆ بخوێنن و بدن خوێندن ئەگەر دخوازن خۆناس بکەن خۆ بدن ناسکردن و حەزکردن و هەواڵتی و دۆستانیان ملت هێدن ڕە پێش بە هەڕن و بڕۆمەت و سەربلندی بژین دیسا زمانی خۆ بخوێنن و بدن خوێندن. بله برز کۆنێ ڕەشت خوازم پرسەخۆی داوی جەنابێەوە بکەم ئیرۆ ڕێخستنین هانا کۆ فێربوونا زمانی کوردی چژ سازیên زمانی کوردی و چژ ئالیên din ku banga fêrbûna zimanê Kurdî dikin li ser partiyan ve têne hesîb. Çi ji aliyên tev de me û çi ji aliyên enekese ve. Gelo kesekî serbixwe, aliyên serbixwe nivîskarîn wek we, çima navendeke taybet ji bo vê yekê ava nakin, da ku taybetiya wan, pisporiya wan tenê di zimanê Kurdî de bin dûrî çîrokên siyasî. Xwedê keko ez nebawerim ku ew derfet û elber ew kesê serbixwe ew ê hebe. Îber kesê serbixwe dwarê aborî de rewşa nake qas û lawaz wek hûnter dizanin ev yek jê ya din rêxistinê newê hevalê xwe dostê xwe wê tê xinav de illa ev alî xwe bibû ev ê alî xwe bibe. Yani terkî gelkî xencor te got pîroz e bes ez nebawerim kes kare bê vê yekê birêk û pêk birê ve bibe bê layen bê taraf صد مخابن يعني سرفيك يا زبيجن وقت شاوا يكتيان بيسكارين كرد السوري بيجن مع عواكري أبدي بصرف أبدلو أبدي صرف أبدلو أبتالي معاني بنادر يعني جنجشا قلتي زور ذكر ذيك وزي بله جه قامشو نویسکار کونه رش گلک سپاس بو بشداریه با پشتی کار و خباتن آماده کرنایین دالاقاندن لمبیان جبو انرژیا روژه تیوی خستن ده ایشت هریما کوبانی رونی ببه. ده چارچوبه کار و خباتن آماده کارین رونی کرنا هریما کوبانی دا دسته انرژی لهریما کوبانی ده ایرو ساعت ده ایواری دا ده دست به دالاقاندن لمبیان این انرژیا روژه دخابتن کرد. خباتن دالاقاندن لمبیان ده حتی ساعتن ایوار دوم بکه و ایشف ده 25 لمبیان روژه که به بریه دمکه جعالی دسته انرژی و هاتبو پیدا کرن لهمو تاخو کولان سرکه این هریما کوبانه ده بین ویخستن. پرسکریکن چاندنیه لحسک ایسال پرن مینا کینبونا پیداویان و بلافبونا نخواشیان چاندنیه. هر وها پرانیه جوتکارن هریمه نرازینه نجه نرخ کرینه جه و گنم نوچه گیهانه مل حسک همان جزیری روشا چینین شوپاند و او راپور جمعه آمده کرد. روشا چاندنیه لپارێزگەها حەسەکێ جودایە ji salên borî di dema ku hemû pêdiviyên çandiniyê berdest bûn lê li gor nerîna cotkaran îsal ji ber nexweşiyên cih û genim û herwiha tunebûn û bihabûna alavên sereke mîna semad û sotemeniyê bi tevahî bûne sedem ku rêjeya berhemên çandiniyê kêmtirî salên borî be. ام مزارع حسكي زراعتها ما جنم وجهه ونسباك كمونه وش كسبرة ونسكيه بس اساسي جمع جه وجنمه وبراستي اسال دسال يعني او جه وجنم شي نوك بريتي نتيجه ظروف جوي ونا درماكرنا زاده ونا مكافحاك مزبوط ونا سمادك مزبوط ونفلحتك مزبوط جبر اجوتن بهاي ودعم سر مازوت ياتي راشتن فلاح مايل شهر نزاي بريخ بكده د دما دور پێچکردنا پارێزگەها حەسەکێ لەگەل ڕەوشە ئابووریە خراپ و قوتکردنا ڕیەن بازرگانیە جۆتکارên herêmê neçarin goberhemên çandiniya xwe bifroşin saziyên rejîmê mîna salên berê. Lê diyar e ku nirxê kirîna cih û genim erzan e li beramberî nirxê dolar û buhabûna alavên xwarinê. هذه ساكي مزارعهم وهذا وضعي مستمد من اسم مسلم وسطي كرمالي خست دردري بويه اسعار دراسة بهانه شوال بهانه قش بهانه وبالمقابل افا اسعار حكومتي داني مرة كاشي اسعار فانا كيلو بطاطا بسيس ورقي كيلو بخيار بسيس ورقي ابا عجانه بسيس ورقي قنيم داني شيش تشتك جا شلو حيشت ناوف المزارع ناوفه جبلی کمبونا برهم و نخوشیان چاندنیه نرخ چنینه جی بوهایه و او یک باندور خوی نینی لسر جوتکاران دکه. موسى مقبوله وقطع تبديل دراسة بهانه
قطع غيار بهاني ام بها بتشنن تعدل مواطنتي ام مرزام بتشنن تعدل متي ومحصولنا ومحصوله تفيجيني تزانین گوپارێزگەها جەزیرێ ژێدەرەکە سەرەکەیە دچاندنیە دا لەسەر ئاستا سووریە بگشتی لێجۆتکارên هەرێمێ دبینن گۆ ئیسال ji ber aloziya destxistina alavên çandiniyê li gel kêmbûna baranê li gelek deverên parêzgeha Hesekê çandinî di kêmaniyê de ye. Homen Cezîrî Orient News gundewarên Hesekê. Ji deverên cor bi cor ji herêmên Kurdî li Sûrî me ev hejmarek çalakî û kurtên û çe ji wara devê raporê de amedekirine em bi hev re temaşa bikin. Rêxistina tevgera ziman û perwerdeyê ya Qamişlo 6000 celae li xwendekarên dibistanên seretayî belavkirin. Li Dirbespiyê jî semînara giringiya zimanê Kurdî hate dayîn. Lê Serêkaniyê rêxistina heyvasor a Kurd û bi alîkariya rêxistina Phoenix a Almanî re Korsa Tendurustiyê ji 15 endamên xwe re bi dawî kir. Navendên zarokan ên awaz û cîhana zarokan ên bajarê Qamişlo bawernameyên nîvê salê li 145 zarokan belav kirin. Koma sêyemîn a şaredariyên Bakurî Kurdistanê ku ji 38 alavên tevlî ajokaran wekî traktor, kamyon, bendozer û sehrîcên avê yên ji bo vekirina kanalîzasyonê pêk tên ji bo alîkariya temîrkirin û paqijkirinê gihîşte herêma Kobanî. Şagird û mamosteyên dibistana Şehîd Berfîn bi alîkariya saziya zimanê Kurdî re pêşengeha hunerên destan a zarokan vekir. Lê herêma Efrînê li navçeya Şêrawa sê encûmenên Yekîtiya Star ji aliyê 28 komînên navçeyê ve di semînarekê de hatin vekirin. Hevdem li Efrînê beşê taybet bi jinan di nexweşxaneya Averîn de hate vekirin. Herûsa vekirina vî beşî di bin çavdêriya desteya tendurustiyê ya herêmê de pêk hat. Li Qamişlo saziya polîsên trafîkê ya girêdayî hêzên esayîşiyên rêveberiya Xweserî bo ku ewlehiya trafîkê li herêma Cezîrê pêk bê hata avakirin. Herûsa ev sazî tevgera tirimbêlan li bajêr birêxistin dike û li gorî seroka polîsên trafîkê li Qamişlo Barîn Elî ku qanûna vê saziyê ji 99 maddeyan pêk tê û niha 22 madde tenê têne bikaranîn. Desteya Aboriyê ya herêma Cezîrê amedekariyan dike ku fabrîkeya amûrên paqijiyê li bajarê Derikê veke. Herûsa bihaya vê projeyê dê bêtirî 8 milyon û nîv leyreyên Sûrî be. Di dawiya bultana me de dubare kirine serrûçe. Çeteyên Daişê êrişê rêbendekê YPG li gundewarê Hesekê dike û li Amûdê girtina 20 ciwanan ji hêla asayîşan ve û hêzên Burkan li Furat berve Reqayê ve diçin. Aldar Xelîl dibêje armanca me ne serxabûna Rojava ye. Armanca me ku sînor li rojhilata navîn rabin û dijberiya Sûrî giliyên xwe li bad dê mistora dike. Ji Almanya 140 ton çek gihîştin pêşmergeyan û şengal careke din dibe sedema nakokiyan di navbera PDK û PKK bin. Belê temeşevan hêja bi vê awayê em giştin dawiya nûçeyên îro. Dema xêr.